and dying for us at the cross on Mount Calvary. Look with eyes of tender mercy upon me, poor sinner, and accept this novena, which I humbly dedicate to you. Amen. In silence, we bring up to the Lord our intentions for this novena. All together, O glorious Saint Euthydeus, true relative of Jesus and Mary, I salute you through the most sacred heart of Jesus. Through this heart, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. Humbly prostrate before you, I implore you through this heart to look down upon me with compassion. O despise not my poor prayers, let not my trust be confounded. To you God has granted the privilege of aiding men and women in the most desperate cases. O come to my aid, that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful to you, and will be your faithful client, until I can thank you with all the saints in heaven. Amen. Blessed Apostle, with confidence we invoke you. Blessed Apostle, with confidence we invoke you. Saint Jude, help of the hopeless, come and help us in our distress. Saint Jude, help of the hopeless, come and help us in our distress. Please rise for our hymn. Apostle of Jesus, a martyr saint of old, the cousin of our Savior, of whom thy love hath told, a writer of the Scriptures, with tongues of fire aflame, the worker great of wonders, in Jesus' holy name. The worker great of wonders, in Jesus' holy name. Saint Jude, thou art forgotten, thou shalt remembered be. We hail thee now in glory, and have recourse to thee, for help for the despairing, when hopeless seems the task. And from the heart of Jesus, through thee we favors ask. And from the heart of Jesus, through thee we favors ask. Please kneel. Pray for us that before our death, we may expiate all our sins by sincere repentance and the worthy reception of the holy sacraments. Pray for us that we may appease the divine justice and obtain a favorable judgment. Pray for us that we may be admitted into the company of the blessed, to rejoice in the presence of our God forever. Most holy Apostle Saint Euthydeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your divine Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by man, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Pray for me, I'm so miserable. Make use, I implore you, of that particular privilege given to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and help of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, particularly and that I may bless God with you and all the saints forever. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you. Amen. Amen. Our Father in heaven, holy be your name.
Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Jude Therese, pray for us. And for all who invoke your help. Litany to Saint Jude Thaddæus. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father in heaven. Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world. Have mercy on us. God the Holy Spirit. Have mercy on us. Holy Trinity, one God. Have mercy on us. Saint Jude, while on earth, deemed worthy to see Jesus and Mary and to enjoy their company. Pray for us. Saint Jude, raised to the dignity of an apostle. Pray for us. Saint Jude, who has the honor of beholding your divine Master, humbled himself to wash your feet. Pray for us. Saint Jude, who at the Last Supper received the Holy Eucharist from the hands of Jesus. Pray for us. Saint Jude, who beheld Jesus rise from the dead and ascend into heaven. Pray for us. Saint Jude, who was filled with the Holy Spirit on the day of Pentecost. Pray for us. Saint Jude, who preached the gospel in Persia. Pray for us. Saint Jude, who converted many people to the faith. Pray for us. Saint Jude, who performed wonderful miracles by the Holy Spirit. Pray for us. Saint Jude, who restored the pagan king to health of mind and body. Pray for us. Saint Jude, who imposed silence on demons and confounded oracles. Pray for us. Saint Jude, who foretold to a weak prince an honorable peace with his powerful enemy. Pray for us. Saint Jude, who took away from serpents the power of injuring men. Pray for us. Saint Jude, who, despite the threats of evil men, courageously preached the doctrine of Christ. Pray for us. Saint Jude, who died a martyr's death for his love of the divine Master. Pray for us. Blessed Apostle, with confidence we invoke you. Blessed, Pray for us. Saint Jude, help of the hopeless, Help us in our needs. through your intercession, may the priests and people in the Church remain zealous for the faith. We beseech you, hear us. Defend our Pope and help us obtain peace and unity for the Holy Church. We beseech you, hear us. Help us bring the faith to unbelievers. We beseech you, hear us. Help us keep away from all evil and temptations. We beseech you, hear us. May we grow in charity towards our neighbors. We beseech you, hear us. May our young people, especially those of our parish, be kept away from the poison of drugs, alcohol abuse, and harmful leisure, We beseech you, hear us. that our families may remain united in love and fidelity, We beseech you, hear us. that our parish may become a true community of believers, sincere in its worship and zealous in charity, We beseech you, hear us. that all our sick brothers and sisters in the community find comfort and healing through prayers. We beseech you, hear us. May we find solutions to the many problems in our parochial community. We beseech you, hear us. May we always find the grace to seek forgiveness from you and from one another. We beseech you, hear us. May the needy find a welcoming heart in all our homes. We beseech you, hear us. May our beloved dead be brought into the kingdom of Jesus Christ, our Lord and King. We beseech you, hear us. We all rise for our final hymn. Great Saint Jude In heaven's glory, patron of all hopeless souls, in our trials be our refuge, help us in our present woes, ever praying, interceding,
desolations, endless pleading, Saint of God, magnificent, hear thy client so pliant. Human hearts in desperation meet the dreary toils of life. Countless thousands have you strengthened by your power in their strife. Your warm love turns unabating for the hopeless, ever waiting. Saint of God, magnificent, hear thy client so pliant. See us suffering, sad and lonely, voices calling from afar. In the night of Satan's show us Jesus' brilliant star. Send his graces for salvation in the midst of desolation. Saint of hear thy client suppliant. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening, brothers and sisters in Christ. Ay, maya pabiyenge po. Kaniting banal a kapag masusyan, yabi atala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari, pamilya ng Zardas at Luz Medina, pamilya ng Romulo at Doris Almario, Marilu Pasyon, Doktora April Helen Gozun, pamilya ng Tony at Helen Gozun at Lucila Mago Nagit. Para king Kebay Tandari, Ninya Simeone Tabamo, Mark Dominic de la Cruz at Marie Nogoy. Para king espesyal ay intensyones dari Leila Abiog, Emilyn Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, Marie Cris Paldeng, Mercy Fel Arce, pamilya ng Yolanda Ramos, Catherine Paldeng, Annie Razon, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Trina Yazon, pamilya ng Maria Faye Martinez, Bernadette Aguilar, Sofia Milen Parungaw, Ann Paulette Malang, Mary Manette Pineda, Joed and Karen Joy Dimitui, Rika D., Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Michael at Nida Urquico, pamilya ng William Russell Malang, Mary Jean Chongson, pamilya ng Eduardo Miranda, Alfred Nathaniel Flores, Donnie Flores, Levita Nukum, paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverend Padre Jesus Layog Jr., Cecilia Quiambao, J. De Asis, Corazon Gloriani, Jesus Navarro, Emilio Guevara, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Ana Beatriz de Jesus, Leticia Sunga, Lynette Miranda, Ana Benitez, Dick Ong, Marisa Lopez, Maria Nicolay Rose Santos, pamilya ng Elizabeth Flores, pamilya ng Rufino Bahacan, pamilya ng Elizabeth Deramas, at Catherine Reyes Doliante, at ding sablang kapatid tamong masakit. Paraking alanganggang kapainawan daring kapatid tamong mayango na biye, din Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tonyo, Mark Louis Tonyo,
Juanita Lagason, Marian Ocampo, Julio Velasco Jr., General Amado de Mata, Alegria Miranda, Jose Ginto Sr., Danilo Canlas, Fe Baluyot, Dr. Lilia Cabrera, Nicolas Dabu, Teresita Castro, Lilia Valencia, Teresita Punsalan, Natividad Fernando, Micael Santos, Gloria Kiambao, Marie Rose de Jesus, Elvira Cabanayan, Lutgarda, at di sablang kaladwaking purgatorio, at detang ala ng makaga nakapakarela. At makanyan mo naman para king kaligtasan ning balang metong kekatamu laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong nituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kekatamong eganaganang frontliners.
Anting betong nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamongan, king lagi ng iba, ang puning anak, ang puning banalay Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banalay Espiritu, manatili sanang parati kay kayungan. At kaya ka, Antimorin. Pakamalan kong kakalukuran, kaniting banala kapag masusyan, abayan niyo ko, manpurian at pasalamatan ya, ing ginug Diyos, kimpig kalub ng grasya ng ordinasyon kanako anting metong apostol. At king mitmong kapakumbaban at king kataymikan daring kay katamong pilubluban, kanakandalang ini at sisyan ding sablata mong kasalanan. At adwan tamo ing kalam ng lunos at kapatawaran ng Gino, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Iyag kastaya po ngening miyag na nagnaning kapanasyan. Magkumpisal ko, King Diyos ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling ala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigaw po ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, ang ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan damo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, ingkay ka nga manumi katawan niyang tawat mi bait king Birhen Maria. Lalo na kesa na nga kawang Yesu Kristo, kikilalanan ming kay kaming talapangabus, Diyos sampung taong tutu. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibat, king libruning propeta Isaías. Pasibayo yang pepar lang mensahe ing ginukang ahas. Ngana, aduan mo king ginungke kang Diyos, king dina na kang metong atanda, maliyaring manibatin iti, king kalalaman ning lugal daring mete, o kaya king mata sa banwa. Nga nang mekibat ahas, e kumanyawad tanda, e kay bili king kapagsubukan ing ginu. Inya nga ng Isaías, lahi ng David, makiramdam kayo sa, e pamakagyuke kayo, ing gisa na nyo la kapibabatanding tao, at gisa na nyo wari, pati ing kapibabatana ning kanakong Diyos, ing Diyos mismo, munyemang metong at tanda para kay kayo. Muktut siyang metong akayanaka na babayi, at mga nakyang metong alalaki, at ing maging lagyo na, Emmanuel. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Pakiabayan tala po din choir para king dalit apakibat. Balumuwing sablang gagawan ko, balumuwing lamaning kakong puso. O ginuko balukong at kaking siping ko, mamantabe at maningat king biyeko. Sablang takot kule ko mo o Ginu, nukuman munta tsuka bantayran mo ko.
O Ginoo balukong at sukaking siping ko, mamantabe at maningat king biyeko. Ikang migkalub king biyeko o Ginoo, inubog mo ko king at siya ng imaku. O Ginoo ko balukong at sukaking siping ko, mamantabe at maningat king biyeko. Ekatatakot, abe mo ko, nausda ka, king lagyo mo, ako'y Ginoo mo, mantabe ko, king biye mo, kapilan man, o anak ko. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreyo. Ing daya daring toro at ding kambing, era ala ko kapilanman ing kasalanan. Uli na nita, inyang malapit deng datang ikristo kaya tiking yato, sinabi na ning Diyos. E kung maburi king ayn sakripisyo at karing ayn na animal, dapat si Diyan kung metong akatawan. E katutula karing ay na darulukan king altar, o karing sakripisyong kapamayaran karing kasalanan. Kanita nga kong sinabi, O Diyos at yuko keni, bantupad king kaburian mo, antimo ing misulat tungkol kanako, king libro ning kautusan. Muna sinabi na, Eka maburi ni eka tutula karin ayn sakripisyo at karing ayn na animal o karing ayn na durulukan babo ning altar at karing sakripisyong kapamayaran karing kasalanan. Sinabi na iti, agyamang deti sablam yayain la ketang adwan ming kautusan. Kay ba't nga nang sinabi, at yuko keni o Diyos, bantupad king kaburian mo. Inya lalako na la ning Diyos, ding sablang matwang sakripisyo, at alila na la, king sakripisyo ng Kristo. Uling ti para ng Heso Kristo, ing kaburyana ning Diyos, inya itamungan, malilinis tamo king kasalanan,
king kapamilataning pamiyayin na king sarili ng katawan, misan mo at para king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Talakad tapo ban parangalan ning maya pabalita. Itamongan po, meging tao ya ing ing amano, at megi panaknangan niya kay katamo. Ikit mi ing kamalana. Hinggin manatili ke kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Lucas. Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod ni ning Diyos sing Anghel Gabriel karin Nazareth, ing metong karing balen na ning Galilea. At inyang balita para king metong ababaing birhen, ang makapangakong kasal king lalaking milagyon Jose, ay ba't king lahi ng aring David. Maria ing lagyo na ning babaeng birhen. Di natangyak ang Maria ing Anghel at ngana, ing kapayapan manatili keka. Ing Ginoo at syukeka at benendisyon na nakangemunano. Tutuyang melingas nga sa lubi Maria uli naniting amanong sinabi na ning Anghel at isip-isipa na nung naning kabalduga na nite. Nga na ning Anghel, Maria kami tatakutan, uling meging malam ya lubkeka ing Diyos, milamnan ka. At ibayit meng meto ngaya nakalalaki at pamalagyuan meng Jesus. Maging marangalya at mayaw siyang anak ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa ning ari ning Ginong Diyos ang timoy David ama katwana. Iyang maging ari daring lahi ng Jacob king sablang panahon. At iya mapupos sing kayaryana kapilanman. Nga nang sinabing Maria king Anghel, makananong mapalyari iti ka bang alana ko mga asawa? Pekibat na ning Anghel. Datangyake king banalay espiritu at lilunga na ka, ning upaya na ning Diyos. Uli na niti, mayaw siyang anak ning Diyos, sing banalamibayit keka. Lawen may Elizabeth na kamag-anak mo. Sasabyan daring tao kingene mga anak. Dapot ngeni kanam na agyamang matwane. Uli nga lang bage, aena apapalyarian ning Diyos. Nga nang Maria, dalasuyo na ako ning Ginoo. Malyari sa kanako, anti mo yung sinabi mo. Likwanan ning Anghel. Ing maya pabalita ning Ginoo. Maya pabengi po, kay kayong ang sabla. May pabengi po amo.
Paborito ko po ding bandang Beatles. Agyamang ko panahon. Ang yang panahon nyo la. Pagbigyan nyo na ako, anibersaryo ko naman po. Ding Beatles, paborito kong banda. Potang daramdaman ko la rin karelang kanta, antiko mo naman pong makabanwa. Ang gaman ngeni, ewari, ding kantara, sikat la pa, hanggang ngeni. Ating metong paborito ko pong kantada ring The Beatles, ding Beatles, yapin po ing sinulat na ning metong karing miyembrura. Ing lagyo na ning metong karing miyembruda, yapin po Paul McCartney. Na po? Ing kanta nga manwan ko, yapin po ing kantang Let It Be. Let It Be. May kadhalos kay katamo, o keraklan kay katamo, balo tayong kantang iti, nga na po niti. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Nga naning kanta, ewari. You know what? According to Paul McCartney, the composer of the song, it was by accident when he wrote the song. Bakit? Uling asulat na hindi, uling atin niya pong paninap, meninap ya. It was from a dream. When he was in his troubled moments, troubled times. Kimpo kanong paninap na, inya pinasulat na iting kanta, akasabi na imana, pepakit niya po imana. And you know what? His mom's name was Mary. Yeah, Mary. Nga na po kanong imana, kang Paul McCartney, nga na po, everything will be okay. Everything is going to be fine. Nga na po kano. At oy ting sangkan, inya lepatane, sinulat ne, iting kanta. Inyapin po sinikat ya iti, king mabilugayato, ewari. Balo tayangan iti, nga na po niti. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Palakpak na ko, man. Pagbigyan nyo na ako po. Po. Let it be. These words are so very important, are so important, especially these moments that we are into pandemic. Na po? At noking kahulaga, iting amano, let it be. Lalong-lalo na, ngayon dadalanan tayo po yung kasagsaganan ng pandemya. Ing nuwa na indong Virhen Maria, inyang delawan ning Anghel Gabriel, niyang pepakit ya kaya, pepabalo na ning Anghel kang Maria na iya ing mepili, ban kanita maging indune ning anak ning Diyos. Mary was deeply troubled. Inyang damdamana ing balita. Nganapin po ning mipas sa ebanghelyo, melingas nga sa kanulubi Maria. Ngano pong sinabi na, ning nuanindong Virhen, king Anghel Gabriel, nga na po, nga na, makananong mapalyari iti ka bang ako dalaga ko? Makananong mapalyari iti ka bang ala kong asawa nga naging pamamasa mo? Maragula ka marinayan iti nga namawari niti. But the angel Gabriel assured Mary that the good news come from God. It came from God. Let it be, Mary. Let it be. Nga namawari. Everything is going to be fine. Nga na. At king kapupusa na po ning pamamasa mo nung pansinan nyo. At neking kalaguing tinunggan ng amano ning nunayindong Virhen. Nanong sinabi na, alipa na ako ning Ginoo. Ing may gamit tayo amano, king ebanghelyo ng San Lucas, yapin ning amanong talasuyo. Talasuyo na ako ning Ginoo. Malyari sa kabud ka na ako, antimo ing sinabi mo, antimo ing gingkas mong amano. I am the handmaid of the Lord. Let it be done unto me according to your word. Nga na. Balay po, dakal po sasabi, lalong-lalo na karing eksperto, ding analyst, ding epidemiologist, and even our medical experts, lalong-lalo na tungkol po king COVID-19, king pandemya. And all of them, you know what? They point to one common denominator. At nano yung iti? Agpang po karing eksperto, sasabihan da, it will take years. Bayo ya po kanu mayulo. Bayo ya kanu mayulong ganap ing yato. Milambatan kano. Maging makalunos siya kaning yato. Makalunos tamo po kano. Milambatan kano, ban kanita kamtanan ning yato, ingganap pakapaldanan. Ngararing eksperto. At agpang namo rin po king pamaglalawe, darete.
dating eksperto, lalong-lalo na king krisis sa harapan tamo. Nanong reaksyon tamo, itamong tao? Fear. Ala, takot. Ing reaksyon tamo. Takot indarala na niti kay katamo, dakala po rin may gagana ka kay katamo. Dakala po rin may tatakutan kay katamo. Yaman ngayon lalong-lalo na linwal na rin may ayaliwang variants na ning COVID. Dakal may gagana ka. Dakal tatakot. Fear, hopelessness, despair, doubts, nino mo ngali, itamongan. Dapat ting panagkat na po ning mipas sa ebanghelyo, baluyo, dating sinabi da ring eksperto, amano lang tao, deti eno amano ning apong Ginoo. Amano lang tao deti eno amano ning apong Ginoo. These are not the words of God. They are not the words of God. Uling kanong ingamano ning ngapong Ginoo, ingamano na po kanuning Dios, dapat makapaldan niya. Ingamano na kanuning ngapong Ginoo, dapat makasawop ya. Ingamano na kanuning ngapong Ginoo, makayuluya. Nepo, makayuluya king tao, ingkutang. Nanula po wari ring amano na ning ngapong Ginoo. Ding amano na ning ngapong Ginoo, ilapin ding kasalpantayanan, kapanayan at lugod. It's faith, hope, and love. These are the words of Jesus. These are words which give life. They are words which give salvation. Kaya katamo, inyapin po, kaniting harapan tamo, ing masakit, adaralana, ng COVID-19. O ini po siguro hindi ng tamong pansin. Ne po? Kalupan na po sana ng Nuwanindong Virhen Maria. Let us all be mindful of our faith in God. Let us all be mindful of our faith in God. Minsan po kapag kwentuhan kayong kakaluguran ko, kapilan ba mo? Kay ba't biniro ke? Nga ko po kaya. Aro, quarantine na naman. Akwa na namang meselan. Lumambat na naman kanyan. Ala, dakal noring mga matekan yan. Nga ko king kakaluguran ko. Simple mo po ing meging pakibat na kanako. Nga na po niting kakaluguran ko kanako. Among balo mo ako, nga na. Kung masyadong maniwala ka ring eksperto, nga na. Among balo mo, nga na po kanako niting kakaluguran ko. Kung masyadong maniwala ka ring eksperto, naman Diyos din. Nga na po. Aliwa naman ingapong ginuren. In Diyos siyang bala king sabla. In Diyos siyang bala king gana-gana. Na nakataman pabore ni ngapong Ginoo. In Diyos siyang panaligan ko. Nga na po niting kakaluguran ko. Well, tutupin naman. This is the kind of faith that we need right now. Na po? Kalupa na po ning sinabi na niting kakaluguran ko. The last word comes from God. It does not come from anyone else. The word of God always saves. Pagana ka po, nung pansinan nyo, king ebanghelyo tamo, ingno na itong Virhen Maria, eya mo po kabuti na ngo. Eya mo kabuti na ngo. King panagkat na ning Ginoo. Inggewa ng Maria, may kisan metong yamo naman. Nepo, may kisan metong ya. May kiya duwangan niya Maria, king kaburiya na ning hapong Ginoo, nung nanumaning malyari king Biena. She did not only say yes to the God, to the invitation of God. She also cooperated with God. May kipag-cooperate ya king hapong Ginoo. Ako po, apulo na akong banwang pare. Nandin po nga bak, ding kaklase ko, at sula po, kay kami king sexmon. Uling ating kong misa nandin, king sasmon, alas 6 ning abak. Apulo na ako pong banwang pari, at kilub na po ning apulong banwa ko, anting pastol. Nang kay kukutang kumurin po king sarili ko, iya pa rin po ba yung tango ko king apong Ginoo? Nga ako. Iya pa rin ba yung tango ko king Diyos? 10 years ago, March 25, 2011, at di Santa Lucia, Paris, in 6 months sa Sumon, inyang tinango ko kayo, kaniting regalo ning bukasyon, apig kalub na kanako. Iya pa rin ba? Iya pa rin po ba yung tango ko kaya? O kabud ko mo tinango? Nakisan metong ko pa rin po ba? Ako. King kaburiyanan ni nga pong ginuking bukasyon ko. O po tarugo, sasadsad na nako mo. Po tarugo yung Diyos, may babata niya mo ka na ako. Po tarugo yung Diyos, malulunos niya mo ka na ako. Well, totoo naman po. Grasya na ning lunos at lugod na ning apong Ginoo. Inyapin kaming pastolyo, manatili kami, king tingwanan ming bukasyon. Nakiyaman karapat dapat, ala naman karapat dapat.
ban kanita mayaw siyang pastol. Maging karapat dapat kami mo, king kapamilatanan ning grasya na ning lugod, at lunos namo ning hapong Ginoo. Inya ang gangeni, manatili ko pong tatango at makisan metong king kaburyana para kanako. Let it be. Maniwala ko po, bali po yung hapong Ginoo na nakatamo man po ligtas nung kabudtamo mo tatango. Masaligtas na katamo ning hapong Ginoo nung makisan metong tamo king kayang plano. Itangay ka mo gabud tatango. Marami tangong bastiban kanita gad namong mikawani. Nakaaligtas ni hapong Ginoo nung kabud ka mo tatango. Nung akabos na kaning hapong Ginoo, nung makisan metong ka, makiyadwangan ka, king plano na keka. Halimbawa po, kaniting kasagsagana ng pandemya, nung sinabi ng eksperto, ng medical experts kay katama na stay home, we stay home. Ale, nanong akwa mo king luwal, at ka king luwal, nanong akwa mo, sakit ka, ma-infect ka. Miligtas tawari po, tanga tsuta mo king luwal, ali, inyapin burida manatili tamo karing pi bale-bale tamo. We stay home. Let us listen to people who say to us, who tell us na this is what you are going to do, oning gawan mo, oning ngayo gawan, oning pamintuan nyo, oning ngayo pamintuan. Bali po yung maging problema kasi kay katamo, whether we admit it or not, masyas tamo po kasi buntok. May pagkamatigas po kasi ang mga ulo natin. Tayong lahat, walang exempted sa atin. We do not cooperate. How can God save us if we do not cooperate? Diyos ko, nanurugo yung maliliari king yato, nakakatakot na rugo. Tapa man rugo may vaccine, lolobo no rugo, ding mga yapekton, mituturan king COVID-19, nanurugo ning maliliari, mga mateno ring dakal. Bali po king katataulian, aliwa naman ning amano ning tao, yang may paboran. King katataulian, aliwa ing tao, aliwa ing tauling amano, king tao. Ing tauling amano, kenyang apong Ginoo. Kalupan na po na sana ning na indong Birhen Maria. Binyene, ing buo ng pamagtiwala, kasalpantayanan, king plano na ning Diyos para king biyena. Mary believes that the Word of God saves. Makanyang tamo mo naman po sana. King kapamilatana, ning kay katamong kasalpantayanan, itamo mo naman po sana, paniwalan tamo, na ing tauling amano, kay katamo. Ing tauling amano, kenyang apong Ginoo. It is the Word of God that saves, and we will all be saved. Amen. Talakad kangan po. Kaya katamo yung ining ipasyo, kaya katamong kasalbandayanan. Sasalbandaya ko, King Diyos, ibang mayupayang tutu, lina lang king banwat yato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo, pengagliking upayaning banalay Espiritu, nibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay tasya banwa makalukluk wananing Diyos, ibang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang nyeding mete, at king bie alanganga. Amen. Pakamalan kong kakaluguran, ing na indong Birhen Maria, king kapamilataning kayang pamanango, at pamakisan metong king kaburyaning apong Ginoo, meto pa ding plano ning Diyos para king kaligtasan ning meto yato. King mitmong kasalpantayanan king Diyos ngeni, idahon tala kaya, ring kay katamong kayaduanan, at ngayong ang manalangin, Ginoo, mikapuso kay sanang kawangis ning kang Maria. Ulitan niya po. Ginoo, mikapuso kay sanang kawangis ning kang Maria. Para ka rin kay katamong obispo, lalong-lalo na rin kay katamong sablang obispo, kay tiking bansa tamo. Pagkalubano sanang sapat abelwan at tetagan, akapilubluban ng Diyos, ban kanito, matulalang, manatili lang tapat king kasuywanda king mabilog a Santa Iglesia. Ipanalangin taking Ginoo.
Ginoo, may kapuso kesanang kawangis ning kang Maria. Para ka ring ganang bansa king mabilugayato, lalong-lalo na yung bansa tamo. Ilawot at ikabus niya sana ning gining Diyos, laban king salot a pasari na ning COVID-19. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, may kapuso kesanang kawangis ning kang Maria. Para ka rin kapatid tamong magobro at makipagsapalaran king aliwang bansa, lalong-lalo na ring malapit kay katamo. Manano na sanang ing Diyos, alang patanat nong lilisya at kakabus king sakit at sakuna, lalo na king pandemya. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, may kapuso kesanang kawangis ning kang Maria. Para king mabilog a komunidad tamo, lalo na ketiking parokya tamo, susugan at tagkilanak at tamo sana ning Diyos, karing pakayap ng gamat, ban kanito, kamtamtamo ingganap a kapaldanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, may kapuso kesanang kawangis ning kang Maria. Para karing pakamalan tamong mayanguna bye, lalong-lalo na inorma, manatilo no sana kingalanganggang kapaynawan at kapayapan ning Ginoo, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, may kapuso kesanang kawangis ning kang Maria. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin deting makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan, daring familia ng Sardas at Luz Medina, familia ng Romulo at Doris Almario, Imarilu Pasyon, Doktora April Helen Gozon, familia ng Tony at Helen Gozon, at Lucila Mago Nagit. Para king anibersaryo ning kebaitan dari Ninya Simon Tabamo, Mark Dominic de la Cruz, Marie Nogoy, at John Leonard Dalay. Para king especially intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, familia ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Marie Cris Paldeng, Mercifel Arce, familia ng Yolanda Ramos, Catherine Paldeng, Ani Razon, familia ng Derek at Flor Sanchez, Trina Yazon, familia ng Marifay Martinez, Ibernadette Aguilar, Sofia Milien Parungaw, Ann Paulette Malang, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitwe, Rica D, Daryl Francis Sanchez, familia ng Michael at Nida Uruquico, familia ng William Russell Malang, Mary Jean Chongson, pamilya ng Eduardo Miranda, Alfroyd Nathaniel Flores, Idoni Flores at Levita Nucum. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Padre Jesus Layog Jr., Cecilia Kiambao, J. De Asis, Corazon Gloriani, Jesus Navarro, Emilio Guevara, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Arina Beatriz de Jesus, Ana Beatriz de Jesus, Leticia Sunga, Lynette Miranda, Ana Benitez, Dick Ong, Marisa Lopez, Maria Nicolay Rose Santos, pamilya ng Elizabeth Ramos, pamilya ng Rufino Bahakan, pamilya ng Elizabeth de Ramas, Catherine Reyes Doliente, at Ray Anselmo Ronquillo. At para king alananggang kapaynawan daring kapatid tamong mayango na biye, lalong-lalo na de Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Julio Velasco Jr., General Amado de Mata, Alegria Miranda, Jose Ginto Senior, Danilo Canlas, Fe Baluyot, Doktora Lilia Cabrera, Nicolas Dabu, Teresita Castro, Lilia Valencia, Teresita Punsalan, Natividad Fernando, Mikhail Gloria Kiambao, Marie Rose de Jesus, Elvira Cabanayan at Ilot Garda, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang ala ng makagana kapakarela at makanyan mo naman, para king kaligtasan na ning balang metong kay katamu laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatid tamong miyapektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapanda, ring kaladwa daring kapatid tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan da, ring kay katamong ganaganang frontliners, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, mi kapuso kesanang kawangis ning kang Maria. Ginong Diyos, king grasya ning lugod at lunos mo,
Ipagkalob mo sana king kekang balayan ning magligtas mong upaya. Kalupa ning pepakit mo king nuan na indong Virhen Maria, akekang pinili. Makapakiwangis ke sana kaya, king pamagtiwala na keka. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kayo katamong daon, matanggap ya, arapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapani sa aning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy, paming miglalang, kabang gaganakan ming umpisa ning Santa Iglesia inyang ingkekang anak mi katawan niyang tao. Hapag masusyan miya sanang mitmong tulangin iting sakramento ning kekang lugo. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Hinggin manatili kayo. At Iyat na yoring pusuyo. Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid,
Hing pasalamatan dakang parati at numan karino ipa. Diyos kingalananggat lubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Meging aliwa ke kami. Inyang lilungan ening banal Espiritu ing Birhen Maria. Amen aliging pamamalitan ing anghel. Dela neking kayang sepupunan. Ningindung Birhen niya metupading kekang pangako. King pinili mong balayan at meganap pang maigit kesa king asan. Ding sablang bansaning metoyatu. Ulinita, kambering sablang kororing angheles karin panwa, naralit mingke kang likaya, layon makiabe kami, kingalantok nandang pamamye kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banalo ibay kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, banbarake kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat yakeka. Pirasone at binyene karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidaon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinuha ni galis, pasibayang pepasalamat kay ka. At binyaning kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ning ganakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa may patawaran na ring kasalanan, daptan niyo iti, ilang kapi gaganakan kanako. Hing misteryo ning kasalbantayanan.
Inyang ini gaganakan mi o iba yung kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon miya keka iting tinape ning biye ating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang mi sulusulo, king katawan at dayang Kristo ti puna na kaming anting metong ning banali Espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, i Pasiano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan miya naman ing anak mong inorma, ay naus mong meko na ketiking yato. Antiningking binyag meteya kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling biye, ading sablang meya nguna biye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkanit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya be ring apostol ading sablang santo, isan Judas Tadeo o kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburiyan king kay kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagum ning banal ay Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan angga. Ganipon, timbong anak ng inampun, ning kaya katamong malunusan at malugod agino, maus tamong enikeya karing amanong tiro na kaya katamo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang maro, malugod mong ipagkalubing kapayapan king banawon me. Ban king kasupaning kay kang pakalulo, parati kayong may kabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling ke kaying kayarian at ing kayupayan at ing ligaya, manggaman king alanganga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ning kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Ipakita po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayong ang sabla. Ngayon kay katamong malunusan at malugod ag Ginoo Yesu Kristo. Iyeng kordero ning Dios sa milalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayaos king dulang ning kordero. Ng pangtangke ko, dapat si kasmiyang amano mo, may ako. Katawan ng Kristo, Amen. Kawan meng malinis ing puso ko, o ka kung Diyos, o ka kung Ginoo. Gawan meng malinis ing puso ko, o ka kung Diyos, o ka kung Ginoo.
bilis ing puso ko. O ka kung Diyos, o ka kung Ginoo. Talakad ta po. Manalangin tamo, oy paming malugod, iting sakramentong kekeng pigmasusyan pasig na nga saneng kasalpantayanan mi, at kapanaligan kang Yesus sabiyit ning meto nga birhen, kapamilataning upayaning kayang pamanyubling mebye, hakamtan mi saneng tulang alanangga, itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Kindly be seated for some announcements. Tomorrow, Friday, March 26, the Stations of the Cross will be led by our parishioners of Cluster Phase 1A and 1B. This will be held at the church patio. There is no 6:30 evening Mass this Saturday, March 27, in anticipation of Palm Sunday. On March 28, we welcome the Holy Week as we commemorate Palm Sunday of the Passion of our Lord. There will be blessing of palms and general absolution in all our masses at 7:30 a.m., 9:30 a.m., and 5 p.m. Please come in red. The other details of our Holy Week and Easter activities will be announced as necessary during our masses. The 2021 Holy Week program is also available at the parish office. Thank you. Siklata pongeni para king Horatio Imperata. Manalangin tamo. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay ibame, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi keka, ingkambila na tingatan mo kami laban king COVID-19, amig dalang dakal na kasakitan kay kami, at may kamate na karing dakal na tao. Aduan mi ngeni kay kaing baliktan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat may kay kaming makayulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mila, antabayan mo la sana ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakabos na. Pangakalat na, ipanalangin mila, ring pekapunming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan na ring memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit me, ban mapupos na iting pandemya king bansa me. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing may salunan. Ban makasuyula karing masakit kang bening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawak kaniting sakit.
Ipanalangin mi laretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alan hanggang kapaynawan detang nayago na biya. Pagkala mo kay kaming grasya mo kareting masakit a panahon, ban magubra kaming miyabe-yabe para king ikakayap taring sabla, at ban makasawop kami karetang mangailangan at pakakalulog. Manano na sanang pauli, ning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabiyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Genome. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na indu ng Diyos. Emo sana pisawiling aklismike kaking kakulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, indu ning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Bayo po yung pamupo sa bendisyon, burida kayo mo pong pasalamatan, lalong-lalo na, kayong pakamalan kong parokyano, kani King St. Jude Tadeus Paris, king pamakisan metong yu, kaniting misang kapasalamatan ko, para king kapulong banwa ko, anting paridakal pong salamat, king panalangin at lugod yu. Kaya kayo pong sabla, ayo ko po sana kakalingwan, pangadi, na po, pakisitsit yu ko, king apong Ginoo. At makanyan mo naman po, pasalamatan ko la siyempre, ding mapilan karing kapatad ko, bayo, pangunakan, ikit ko lanan din. Uling nandin po nga bak, king sa suman busy lang mag-serve, mag-prepare king pamangan niya kay ni Sinimbala po. At katataw yan, din pong Koro Santa Lucia, kay kami king sa sumuan. Eyo po ako kutang number 1 fan, dako po reti at no po king gagaling. Palakpakan dala po. Ing ginuman natili kay kayo. At keka antimurin. At bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu, Amen. ing banalamisa, midaw ne, umen ako ngani king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.